acara tae acara makaliliang magi wakada makaliliang nasabak namo arak tulisan tempat turunnya agama itu Makkah dan Madinah. Ia acara halal bihalal degaga ukur namo istilah halal bihalal ditulisan ni arak ia bilisan ni arak itu makada halal ni semua tapi yang makada halal bihalal ditulisan nasabah halal bihalal bukan dari Arab tapi kolokwi Indonesia ini kecetuskan ni pamulang alena taupan ritata Wahab Hasballah salah satu muassis yaitu pendiri Nahdlatul Ulama nilawi oko Soekarno waktu merdeka Indonesia nilawi oko Soekarno supaya ia ro pemerintah toko politik sibawa masyarakat bisa siruntuk supaya nareko angka masalah itu saling memaafkan tapi ya waktu maka dia Wahab Hasballah adakan pertemuan silaturahmi dengan Soekarno istilah silaturahmi sebab maka itu istilah biasa mega yang kalingah mereka ina pigau tahu alenga istilah ya de na biasa-biasa betongan na de penang kena pakai tahu maka muncullah istilah halal bihalal anakku tanangi maka daga nama nana maka dari gurutta ke Wahab Hasballah saling menghalalkan makanya makokoe istilah halal bihalal itu sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia aga maknana ipa kata anu marotae ipa tenang anu magarue dicairkan anu matadae disambung yang putus jadi ipa si sumpung anu patue ipa kata anu marotae ipa tenang anu malucae kemudian laipa colo atau diencerkan yang membeku jadi yang pertama mau pada na cair THR na cairkan itu jadi itu maknanya cuma ia tahu pandrita memulai naramu istilah malai kesimpulan maka dah tujuan sitongan na halal bihalal to siap dampengan yang itu makopo namanya modelek nah angka si bahasa terbaru maka ada open house di setangkalinga open house tapi bukan open heart iya jadi iya ro ampai halal bihalal tahu na sama mega memang masalah muncul di kalangan kita apalagi pak politik makoko atau mulai pemilihan presiden tahu mulai pemilihan anggota dewan mega anggota DPR biasa malengi di masyarakat tapi tenang ya todo mega mapendi hati mega tobat ternak janjinya tapi lari iya na masalah na sama iya puasa si sumpung mi lori po Allah Ta'ala iya ko angka dosa lo ko pungi sampai sunat tobat mi atau istighfar dipakai kalau kumi po Allah Ta'ala ya kami kolok ni rupa tawe masalah nasabak na moto milaw ko po Allah Ta'ala ko din ada po ng iro tawe bekon iya na jadi mestinya ya halal bihalal sini na ya ro chale ide na terpilih to lima na ni iya toli supaya saling memaafkan tapi dilawi matu sitongan na halal bihalal bukan ceramah hanya ceramah pokoknya halal bihalal lailisani iya acara untuk memberi pemahaman iya pokoknya halal bihalal mak jamak nato siap dampangan makanya wilawi matu ya ko selesai ka ceramah pada to makede mak jamak nato mak marisi jadi mak jamak nara malili jadi supaya siap jamak-jamak kemana nih iya naro yasa halal bihalal siap dampangan
iya punya macam ramai cadangan nih. Tanya pokok he. Tania. Jadi maju ke salah satu acara oko di panitia tak yolo Lena guru tak Ustaz Jamal dia ke kanda saya. Sebenarnya beliau itu yang mendidik saya di UIN. Di organisasi beliau lebih dulu. Jadi saya bersyukur bisa dibimbing oleh beliau. Jadi memang karena beda 2 tahun kan ya, beda 2 tahun. Beliau itu luar biasa. Jadi makanya kita berdiri di sini napa matu tomat jamak. Jadi tomat baris motoru siap jamak-jamak cene. Nah, pada kok Kalimantan. Ya Kalimantan ya napura masapa jatuh siap jamak-jamak. Itu. Jadi itu yang paling pokok. Ini makun reye. Okomatoki itu barisata. Akan kita jamak malili makaru. Itulah yang hakikatnya halal bihalal. Tania ceramah, tania. Nasabak tomelo bisa dampak-dampak kan? Iya, Pak. Iya makokuat si salah Pak magampat tahu si salah. Iya mi romelo ipaket ta. Oi maraji. Dia kata sa di maraji mak dampang tahu atau belum dampang. Dia ke maraji. Milau dampang atau ya dampang kita we. Dia ke maraji kira-kira. Maraji mana? Magampang. Iya ko angka tahu maraji mak dampang kita we. Si bawa angka tahu maraji milawa dampang. Berarti angka ibelisi mak dibola ukilalan na ati. Angka mo ibelisi. Iya na romelo ilaga. Melo ilaye wa ibelisi datang mamuka. Apa iya waktu na ramalapa baru sampaikan. Iya waktu na ramalan iya rosetannya tanya jinga setan iro pengaruh kita wero nalau salah napigaw dosa ya sakiran udah sakira waktu na ramalan tapi pas asal leparan lepak mana ngite mah iya na tu ampai ko ramalangi magampang makasiya tawe. Oh, mega pak dari jamaah lorong, mega pak dari jamaah asara, mega tolong mas sampai subuh, magala mengaji, ya kurang lagi, mega tau mas sumbang, magampa tahu mas sidak ke andre, nasabak deni gaga ibalisi mampangaruh, apa pura ya sioran. Maka namate nang katau madosa kurang lagi stas, tanya na ibalisi, napas sumani, apa dua tu nasabari tayo na madosa. Nomor siji gara-gara iblisi syaitan, yang kedua gara-gara hawa nafsu. Iya ko ramalan ya sakiran cidi napasu maniyewa. Nah, iya na tujuan na puasa menekan, mengendalikan detosi ni patakten melomi dikendalikan supaya aja nama rajalak. Iya. Nasabak napaswe oku itu lalan na setan. Bolana na setan itu napaswe. Jadi lagai setan na ko ramalani napasweman. Yan ang kinakanalita, raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbari al jihadil nafs. Jadi jihad nafs itu paling berat. Nasabak denirita. Jadi aja tersalahkan ni setan ko ramalani. Kami kata to nasa setas siya makwai. Maka dari setan pura ni hayasaki atau busalah kamu. Itu. Jadi tanyana lena. Napasut naman magkalay gurut ta kalisiden reng almarhum kacara mana wang kalinya iya tu napaswede to na melo ilagga melo mi ikandalikan apa majato tahu ko dega napasun na majato ay suruloy magalo nasa ako nan rebalaw surulo magalo nasa ako torogi hindi kami najama tahu mate namatay akalang besi sa gaga si pulang ya si dena mera jama ya tau make tu majato napaswemi tu na magala te makareso magala te sapadi majato si kumatandrelada apa una pahalala manong pokok tu dia na tumadeke nasan iya ko seko dia na si agisaro aya na tu ditambah dia na tumaja jadi dia tu kuat napaswe melo ikandalikan dito na melo ipatakay jadi na iya mega tau makokoy kung kakasalahan marek-jirek ini memilo dampang ang kato jito makadar kurang iya wadampang kurang nasa wadampang tapi dia gina to si sumpun na makwa maniro
Dia wak dampa bisa itu. Jadi makanan kurang wak dampa ginasa tapi mako menyeruh. Dia pernah siap dampa itu. Si sumpu milih mana? Ya tu apa yang ada bolo halal dihalal. Betul ngana si halalakan miliman na nasaba jama si halalakati atin na nasaba memaafkan. Paan kata mak jama kami tapi si gadis ibu isinna. Meciduk itu bawa tamako itu. Dia melot tariman. Kemudian ia mematoi di tahu Pak. Saya mohon maaf ya. Dia namitala data macarama sama mati ko subi pasawa ko lo manukori. Jadi lawita jange paling tidak cukup lah 1 jam. Makia. Jadi ia ridi rupa tawe narek potomelo milau dampang. Maka dekat 2 tu salah Pak. Maka dah benar ki maka dah. Alena salah. Tuh, suren lo milau dampang. Angkat tahu maka dah. Alena salah. Dewa dampang ikutnya alena Allah milau dampang. Dia nak kor ko petunjuk agama. Maka dia ayat wa afina anin nas. Ad-dampang ni rupa tahu. Dia nak kada suri lau ni lawat dampang. Dia kanjak agama. Jadi aja tak kada alena mu suruh de. Maka dia itu pandrita ia kui ko salah ilawat dampang ko. Ia ko tahu salah ad-dampang. Maka kira-kira ko makir. Dia na nasi salah tayo ko makir. Alena je salah. Iya ko alena salah. At dampangan. Dia ko makir. Iya memang to salah. Ilo dampang. Dia na tumapang iba. Dia na ka masalah ko makir to. Tapi iya ko perintah agama. Wa afina aninas. At dampangan rupa tawe. Dia na kada surin. Lo dampang. Apa tanya ki puang. Ia na tu ampai icet ko puang Allah Ta'ala tau suring ni tau lo milo adam pangokole maka da ale na musuro lo milo adam pangokuya na cecala da puang Allah Ta'ala. Ia na tu nak kada ayat wa afina anin nas adam pang ni rupa tau dia nak kada suring lo milo adam pang. Ia ko oko ki puang Allah Ta'ala ta salah na suro ki puang Allah Ta'ala milo adam pang. Tapi ia ko pi rupa tau layak dampang ni tau salah. Ya kuidi salah lauk ini lo dampang. Dia nak nasi salah tu. Jolo. Gaya ero tahu madar nasi salah. Nomor sidi tahu mak beli bola dari si salah ni. Iya. Ini kata mak beli bola si salah. Agan nasi salah. Namanu naje to limen dia. Boleh nak cari parepa. Manu na makre guru tekali siden dengan almarhum. Ia memang tu ko manuk na bali boleh nendre o ko boleh dia tu nak bisa kaje. Dia nak bisa kaje tu. Padahal itu agak kuiru ke jampak jolo na palutu made. Makre guru ta. Ia kon jamba mi manuk na bali bola mo kwa demu aja mo bisai tai manuk ni. Apa macai ko tu? Demu na mo bisai. Guru tero bahasa guru tero. Jadi ya kok jambangi manuk na bali bola ta opo adeta aja na tay manuk tadi say adeta na. Ya kok tadi say adeta pati nito pa ini pun na. Jadi kok tay manuk tadi say manoko kia pak manuk na ta jambang. Apa ni? Yo po ini tapay sa say manuk na aja bali bola. Mana segala nama firman, nah dia boleh jam pagi. Paku memang. Yang kedua, agak dari pala kita Yang kedua tanah tanang, menerima tanah po ibali boleh matak matik kay takke nalok ponrota. Na toli tak den na daun na. Tak den na le makmadun rumi daun na. Bali bola na toli sering ni. Apa aku metia se naon ron. Tanah na monro daun na. Tapi ya ko agama Pak. Ia ko pallawangan non itu ero kagay perbatasan ia ro takket tamay o bolata da tanata idi punna ia ko makbuay idi malay buana ia to miro lokwe anunna tawe anunna apa ia ro urakna lari lokwi tanata non ro marala
Jadi sidongan na ya tu halala yale tu mateke. Gitu. Tapi ya ini dia dipakai. Ang tomato tu bali bola maka seke. Ya ko mabuhay pa na tapayaro na paning lakeno na tawe. Apala na malolo yaro na saya na rito yala. Imon refill lakeno ta. Ay bali bola pakai makanya nila cakatan. Dito gago kumanisan. Hah? Itu kagak. Jadi makanya mereka tuh kagak Pak. Dia dipakai saking tingginya adapta. Misalnya mapiara bali. Apa sanaro? Angka kolak balena, bali galuta. Mapiara bali ulawang atau bali nila. Malah Pak ni balena. Natakpo usilopo. Nalimpa rubah. Marutong ibitaon na. Nayaro wae lari la komana ni galutta. Lolo bale. Ito. Jadi matik kay wae matik katibale. Iya ko manuru dasar de nawat di niya tu puna nagalog ito na puna na ko lamala yaro baleta na niya tu. Iya. Baleta na niya tiasa dali magalete. Tapi kita tidak boleh nasaba makanan ka makada hade nasaba baliku makada de iya ro balele pura kamu tandrai makada de iya tu apa makada balele na tahu itu watan nama. Tapi kita di timur tidak. Itulah hebatnya akhlaknya orang Indonesia. Tapi makokuawi tadi na rubah on kata ka kolan ada na rubah nalay. Ya, rubah nalay makanya mo upasangi ini makun raya he pakontak kamala kaita pamneng atau pak jambak bale yan ang kabale na pulang ni tatanay maka ken ricuru ya kontak yon na ito kan ako kaluban na tawe iya ito tanay ni apa iya na anuhara yanre oh dia na may matu dia na may Wija-wija pangajari na eje na melo. Iya. Namo mapangaji makwe aja takada kurobawa namo kohe. Mak bage depai tawe talai cidi taparikanto ni cidi. Namo iya tu. Iya, dito gago kurimonri. Iya. Maka apa tuh ke masyarakat maprotes nasong korupsi pemerintah, korupsi bupati, korupsi anggota dewan. Ya tahu lima kali korupsi Pak Magampat tatesi. Talinya bagi ki ya konalay dua tapodani makadana mo iko camak korupsi toko. Sampai cuma bagi kay bola ni mani dua. Jadi matandrat tuh. Aja na Pak Mega tuh tahu makor tulitaw minita nari na masalah. Iya. Loki botingnya hati-hati ki. Aja ni buku bawah nagagana tayo na paper rewan lo bola, oh bahaya. Ito lalo pa. Denule mak barakka mo denule. Nandray anak ta siya man kani nga baca. Nandray lakay ta, yan ato naman dari salingko. Iya. Bayne manray deje kelo. Ini betenang. Iya, ini upasan ni. Ya toko numak baraka de. Namo mga katanre na tantangannya tata ito ditenang. Nasaba anu makanja memang. Jadi itu anu harangnya, anu masalah, narekotano kota kali nalucaki ati. Iya na tu dari sa pasilya nga kaya makanja kaya maja. Iya na numay makokot. Iya. Maya aroan sa lingko, mega to makur sa lingko. Iya. Makanya terjadilah kita. Tantangan sekarang besar. Ajuwa kada maraja na sabak memang perbandingan narone makun raya 1 banding 7. Enang karone pura makbay ni cigim tenang anak dara di katawan. Kasi jamo tamalat dan itaw ko anak dara ya Pak dito tu nanulak anak dara iya tu jandai bahaya lah. Tappa madari mas sabotase. Apalagi tu magala mati tu tulikin kilo mako oh bahaya lah dia tu. Kita jagai Pak Mega itu ngaku apalagi sekarang tidak ada jarak. Nasabaan ke siasat TikTok
ang kaya sa Facebook, nayami kita makapatawi, o kumana mo ni Facebook, nabawa kong kamasalanan. Mapangiwangi lakay na tapamaki ko status, ako binyasal. Makigwa status manaja na sa aking nyasal, seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan, ternyata kau begitu. Napamalaga maralope-lope pecah. Naruntuk duday nasa wataw mapangiwani. Napamakigwa ko nih, sabar say. Iya napakasolaman. Ito gago ko di. Ha? Maika. Pasangi ang kamasalata, jangan dikasih masuk di situ, dia solusi apa tuh? Kita tahu Pak, ya Allah, pertama ko pisu, ya Allah, bantu aku, oke pisu Nadenang ka na, di pagaga ko hadesa, sa hadesa na. Di gaga malaikat, nautus ko ang Allah Ta'ala mencatat doa di Facebook, di gaga. Ang kanini tarunto. Di gaga malaikat bertugas mencatat doa di Facebook, di gaga. Iya miko Thomas sempajan, makanya kong kamasala sempajan. Kemudian yang kedua, magi jero na matana tahu mak dampol ng ipadan na rupa tahu. Magi jero na sisala tahu. Magi nang kataw madarni denule si sumpung ternyata cik di bawah. Ang kasipak sombong ko ilalan na watak kayo. Oki ati monero lasati yan. Apa itu lasan nati dia itu napita, dia napita. Magampang ini salasan nati itu. Ia nang katau mita deceng na to makire-kire lasati na niya tu. Ang katau lo koko palako sumber siruntu agotana na pamapia magwa status. Alhamdulillah kita diteraktir sama letting. Terima kasih teraktirannya. Tapamakomi tiak nelusia tiacan. Ternyata wenelo yacan alena malasati apa denioli. Jadi ternyata alena itu malasa mendre ite umrah ure matawapa mapamapoto kuyolo nakapa nasa alhamdulillah dapat rezeki bisa melihat Ka'bah secara langsung na setiap nelusia yacan. Ternyata wenelo yacan iko mapandiat pada gadi mo bawah. Ika makiro. Ya, jadi yan kata mita deceng na mampandiat lasati na niya to. Balibolay malyoto na setiap na cicil niya to. Ako na cicil na tanati di Surawajay. Yan ang kaya to. Madeceng itawe na mapajao kilala niya. Natulitul makere-kere yan na to lasati. Di napita tapi iras.